د دەستپێکێ دا divê em bêjin ku zimanê dayîkê nasname ye. Yani nasnameya me ku em dixwazin diyar bikin ji xelkê re bi zimanê xwe em diyar dikin. Ne tenê ew pelgê biçûçik nasnameya me diyar dike, zimanê me jî diyar dike. Di sed salê çûyê de gelek êrîş li gelek gelan bûn. Gelek gel winda bûn ji ber ku wana nikon bi zimanê xwe biparasta û mafê xwe hînbûna zimên, fêrkirina zimên winda kirin. Gelek gel winda bûn, hatin helandin ew nahîn hene lê bes zimanê wana tenê ji ber vê yekê jî bi xwe winda bûne. Gelek êrîş li ser zimanê Kurdî jî bûn. Di şoreşa Rojava da şoreşek mezin çêbû, bi xwe şoreşa ziman bû. Gelê Kurd li Rojava gelek girîngî dane zimanê Kurdî. Di gelek waran da fêrkirin û hînkirin û perwerde çêbûn. Ji ber vê yekê gelek Kurd li Rojava li ser nigê xwe sekinî ji ber ku kanibû mafê xwe biparasta, mafê hînkirina zimanê Kurdî biparasta. Li Tirkiye di gelek demanda gelek êrişên hovane li ser Kurdan çêbûn. Ji kuştin, ji koçberkirin, ji talankirin û wêrankirin, ji wek em bi erebî dibêjin siyasetil ard al mehrûqa li dijî Kurdan çêbû. Va tiştê gelek bandor li zimanê Kurdî kir. Gelek kes li Tirkiye kurmanjên me li Bakur ji ber tirsa ku ji hikûmeta Tirkiye zimanê Kurdî wenda kirin lê hinek ji wan hîn ta roja îro mafê xwe bi axaftina zimanê Kurdî diparêzin. Dema vê demê dawê da hinek zanebûn çêbû di nêv gelê Kurd da bandorek bi şoreşa Rojava û şoreşa zimên li Rojavayê Kurdistanê çêbû li nêv gelê me li Bakurê Kurdistanê. Ji ber vê yekê vaya bû nîşaneke ku şoreşeke ziman li wir jî çêbe. Lê hikûmeta Tirkiye ji bo ku zimanê Kurdî dibin kontrola xwe de belîne hêşt siyasetek nû pêk anî ew jî ku zimanê Kurdî têxe nav perwerdaya Tirkî. Ev bixwe siyasetek mezin li dijî Kurdan. Ev siyaseteke ku dixwazin zimanê Kurdî zêde belav nebe dibin kontrola Tirka de belav be. Gelek hêzin navnetewî hewil didan ku tunekirina zimanê Kurdî hebe. Ji xwe berê em dizanin demê zimanek tune bibe, gelê wî zimanî jî an jî gel bi giştî tune dibe. Ev siyasetên dewletê navnetewî bîtir em bibêjin wek dewleta Tirkiye siyaset تطریق سیاست تعریب عالی دولت بحث با گلک تشتنوانی هات نمشاندن و ذاتن مدیتن ده شورش و رجاوا دا افتشت هات اثبات کردن یعنی وقت داخازن وان اثبات مون کتشتک هیا داخازن تنکرنا زمان هبه طیبت ده شورش و رجاوا دا هنکی جالی سازین مزمن و گلک چالاکی آنجی گلک کار هات نچکن جبونا ملت ما طیبت ملت ما خاناس بکه زمان خاناس بکه دیروک خاناس بکه شخبر پرتش هات نمشاندن جالیا ام ببین سازی زمین سازکه طیبت گاون آویتن اما او گاونا هنکی دست که نه کافی بون کو کانبن پرکارم بکن دم پیش دا ام ببیجن پرزگری که بوان را درکتن جالی کمبونان تشتان وان آنجی ام ببیجن کمبونا پیدیوین پرورده به طیبت نکانه بون پیدیوین پرورده وقت دست حاضر بکرنا اما دم پیشن دا کار نباش کردن ذاتن افتجی کاروان اثبات بو یعنی ام هر برچاو دبینن ریل پیش ملت وکرن کوار زمان خاناس بکه دیروک خاناس بکه خاناس بکه د ام ببیجن د شورشا آنجی د شر عفرین و سریکانی دا بیتر سیاست و دولت ترک اجماع را اثبات کرد که خواسته که وان هیا که تنکرنا زمانه که هبه تنکرنا چاند ما تنکرنا ام ببیجن گله ما ذاتن اف تشتاناجی ما گشتیان دی یعنی هیا استه که تک چون نکانه بون تتشتک او بکرنا یعنی انجام دا مکانه بو ام ببیجن انباطانا پرورده مخاناس بکرا مدیروک خاجی ناس کرد ذاتن جوی بواجی کس نکانه یعنی جبر کن ناس کردنک زمان را چه بو کس نکانه متونه بکه نها ج اصلا ببین جوا که دست بکه هنه کی نقبول کردن هبو جن کسن ام ببیجن جبر کو گریدان وان به
ام ببیجن به هزن نونتوی را هبو آنجی ام ببیجن جواکی افت تشتا تقبل نکرد دیتن هنکی تقبل کردن ج دولت نونتوی و جوی زمانی بتایبت را تنها اما ما گوت یعنی ام هر تون جدی بیجن توی کو تقبل تمنه به ج دولت نونتوی را دیسا ام کار خو بردوام دکن دیسا ام دخوازن خو اثبات بکن و زمان خواجی اثبات بکن هلبت نها ام دبینن گلندن هنه جبر کو زمان خواب بیر کرنه ایدنا اوجی تو نبونه یعنی بر و تو نبونه و چونه آنجا تو نبونه یعنی گیشه آسته تو نبونه دم مروفک زمان خانه زانه به هلبت و تو نبه یعنی اف راستیه که یک زمان یه دویمین دیروک دم ام وک ام کرمانج کرد دیروک خازانه بن ام ببین زمان خازانه بن هلبت کس نکنه ما تو نبه که